Ehururu egiye birebembira umuhezi wa RDC abwa Rukungiri district Wilberforce mahimbisibwe kandi ishomereri irishangiro ritine kamina license kandi babiri nibashomero mu buju bw'akatare ninga bwetero caps otiriho n'abana be 22 kushomero muri kimwe wataha abana kaga batiga na 5 bakosa toilet ibi ziza nyuma ngo n'abazira bamwe aba comprend buko mu office ubwana n'uburwara infections izakandi atiwa yarotamaho nakana karutamo these are innocent young girls of 4 years 5 years so umwanya twagucinga mugira umutima gumwe twara abantu mu mashomara ganda raga government ahabiri nahara habiri private twenda ho umwana ongomo wayongereye habura abazire kurekeraho kutwara abana babo omuri buri shomerero bashanga habwo kubani baza kuhendera bihire mu bizibu aretse bakweta mu teaching learning process bakweta environment. There must be a conducive environment. Hatu umwana na ururwa rwa peace uri no mushomesa zawe kuwa ezo tukanu no kwiyaho kuwa ezo tukanu kuteretishana atatwariki kandi arubona areba Solomon ari nitwe inspector w'amashomero habwe gomborera ya Buyanja hamwe na Imerubondo mukuru w'entebe ya Kashatu habwe gomborera egi nibagira ngo ishomereri rekatandikaho omubanda beragiro habwo kuba babire batari kukimanya kandi nka government officials na mnunga nka sub county kino bire na mangu na harengera ki harakashumi bakajanga gatandika rastia nabana nkabanga he it is just of recent kaiza kujana sub county chief one abu mwanyogu no mwanya kwa government umwanyogu ukaba design abwa kagera ki abwa katari tukwe no koreba no kuwombekire ni hookups icyakabiri kandi ziriho nabagambira ngo bani wenda cooperating abafuno gundo mwanya bwo kubasa kuzamu then bakora tele procedures zabo procedures zona then tubije tubarambure tubahereze operating license konka tubarachikozire Wini katishabe mukuru w'ishomereri arebwa ro kugezaho kwehozaho ngo ibintu byona abanyana baza kubito mu nkora konka byona byabe byabusha amobizimbe no atishomero ya uruti ukurikana gasha kwa Dan Basibi.